Igitondo cyiza nshuti bavandimwe none ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2025 nizere ko mwaramutse neza cyane nibisanzwe mbanzi ndetse kugira ngo ngende mba updating ngende mba amakuru agezweho mu mikino nkuko nagiye mbyiyemeza. Ikintu mba musaba ari kimwe no gukanda subscribe utarakoraho ukibuka no gukanda like kuri video yacu ubundi tukagenda tubana neza cyane. Iki gitondo rero ni amakuru menshi agiye atandukanye ngiye kubangarukaho. Ndaza kubangaruka mu ikipe ya Rayon Sport, ni ekipe iri mu biganiro bya nyuma n'umutoza rwose ukomeye cyane, umwe mu batoza bakomeye muri kano karere. Raza kubigenda umenye ibyo rero, umenye gahunda zose uburyo zifashe. Turaza ndetse no kugaruka ku mikino iteganyijwe y'umunsi wa gatanu mu cyiciro cya mbere mu bari n'abategarugori. Uraza kugenda umenya ukuntu amakipe azagenda akina. Ndaza kuba nkugezaho amakipe afite imikino ya gicuti muri no weekend, ugenda umenya imikino ihari. Uraza kubigenda umenya ku bijyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba ihamagara, ariko rwose kimwe mu bintu byatungiye abantu no kuwitwa Kwizera Olivier dukunze kwita Gishweka. Uyu mutarama yamaze kubagaruka mu ikipe y'igihugu. Hanyuma witwa Ntwari Fiacre nabwo yahamagawe kubera ko Ntwari Fiacre yarabazwe rwose, yagize ikibazo cy'urutugu. Ubu ngubu akaba afite amezi 2 adakina. Ibi byose tuza kugenda tubigarukaho, turebere amakuru yose agezweho rero muri kino gitondo, ugende wa updating. Yes kapisa na minota reka tutangira amakuru yacu y'imikino tugende tunyuranyuramo kugira ngo ugende umenye ukuntu ibintu byifashe. Reka rero ku kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabashije kuba ihamagara abamwe mu bakinnyi bagomba kujya muri lokale, nubwo na mukino wa gicuti bazakina ariko baragomba kuba bari hamwe, bari muri lokale bagakora imyitozo, kubera yuko ino weekend FIFA mundi bayaragennye ko amakipe agomba kuba akina. Abazamu rero yahamagaye abazamu batutarimo uwitwa Ishimwe Pierre w'ikipe ya Apple Football Club, niyo mugabo ko uwitwa Niyongira Patient w'ikipe ya Polisi, muramuzi cyane. Kwizera Olivier dukunze kwita Gishweka ni nako yaje kuba ahamagara witwa Nigena Kerema w'ikipe ya Apple, ahamagara witwa Nshimimana Yunus w'ikipe ya Apple, ahamagara Ishimwe Abdul w'ikipe ya Victory Sport mu defenseur muremure cyane, muramuzi ambara nimero 15 rwose nawe yaje kuba ahamagarwa. Mutijima Jidel w'ikipe ya Rutsiro nawe yaje kuba ahamagarwa. Uwitwa niyo mugabo Claude capitaine w'ikipe ya Apple nawe yaje kuba ahamagarwa. Ishimwe Christian w'ikipe ya Polisi yaje kuba ahamagarwa. Witwa Byiringiro Jean Gilbert w'ikipe ya Apple nawe arahamagarwa. Urumva yuko rwose ari ibintu byiza cyane. N'uwitwa Ntwari Asmani w'ikipe ya Kiyovu Sport arahamagarwa. Urumva yuko ikipe ya Kiyovu Sport nayo yatangiye kugira abakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni nako uwitwa Nisingizwe Christian w'ikipe ya Mukura Victory Sport yaje kuba ahamagarwa. Nirushwa Aime w'ikipe ya AS Kigali nawe arahamagarwa. Ruboneka John Bosco w'ikipe ya Apple Football Club nawe arahamagarwa. Kwitonda Arebaka w'ikipe ya Polisi nawe arahamagarwa. Niyo David umwana z'umupira mwinshi cyane w'ikipe ya Kiyovu Sport wambara nimero 8 nawe arahamagarwa. Witwa Nsanzimfura Kedi w'ikipe ya Kiyovu Sport, ubona ko Kiyovu Sport rwose ifitemo abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ni ikintu cyiza cyane rwose. Nawe yahamagawe. Twizeyimana Innocent w'ikipe y'Amagaju yahamagawe, bavuga yuko Amagaju nayo rwose yarushije ikipe ya Sport abakinnyi, kubera ko Amagaju afite abakinnyi 2 bahamagaye, harimo uyu nguyu Twizeyimana Innocent ndetse n'uyu nguyu witwa Uwizeyimana Daniel. Abo ni abakinnyi b'ikipe y'Amagaju 2 rwose baje kuba bahamagarwa. Ni nako mu batakaje kuba ahamagara witwa Mugisha Gilbert dukunze kwita Barafinda w'ikipe ya Apple Football Club, witwa Mugisha Didier dukunze kwita Taichi w'ikipe ya Polisi nawe arahamagarwa. Uwineza Rene nawe w'ikipe ya Kiyovu Sport arahamagarwa. Umva ko rwose Kiyovu yaciye impaka. Ni nako uwitwa Ishimwe Jabil muramuzi n'umwana w'ikipe ya Etincelle nawe arahamagarwa. Sindi Paul Jesus niwe mukinnyi wenyine w'ikipe ya Sport wahamagawe rwose. Ikipe ya Sport ubona yuko itameze neza cyane. Rudasingwa Prince w'ikipe ya Kigali. Ikipe ya Sport ifitemo umukinnyi umwe wenyine mu gikipe ya Kiyovu Sport ifitemo abakinnyi 4, Amagaju akajyamo abakinnyi 2 baba
polisi yo nayo ikagira abakinnyi bageze muri 4 urumva yuko rwose n'ikipe ya Kigali ikagiramo 3 bakipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bake mu kipe y'igihugu rwose urumva yuko ni ikintu kitari cyiza cyane nkababwira yuko kandi rero ino ekipe igiye muri lokari ariko nkababwira ko ikipe ya APR Football Club igiye kuba ikiri umukino wa gicuti igomba kubikinamo n'Intare mu kanya umukino ugomba gutangira mu kanya ku saa 9 kuri stade Ikirenga ya hariya Ishyorongi ni nako nkubwira yuko rwose ikipe ya Al Hilal igomba kuba ikiri umukino ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Gicumbi Football Club urumva yuko ibintu utazaba byoroshye ni nako nkubwira yuko mu bane n'abategarugori ino weekend biraza kuba bifike cyane ikipe ya APR Women zabikina n'ikipe ya AS do Kigali ikipe ya Muhazi ibikina n'ikipe ya Forever nako Inyenera igomba kubikina n'ikipe ya Nyagatare hanyuma Indahangarwa igakina na Kamonyi nako Polisi igomba kuba ikina na Bugesera ikipe ya Sport igakina n'ikipe ya Macuba ngayo ngukorero mu cyiciro cya kabiri nuko mu cyiciro cya mbere mu bare n'abategarugori nuko byifashe abantu bakunda iyi mikino ubwo rero bazahagera bagende bakurikirana ukuntu amakipe yabo agenda yitwara ikipe ya Sport twavuga yuko ifite abafana nizere ko rwose n'ino kipe y'abakobwa muyikuna mugombe muzajye rero izaba yakiriye mu Nzove umukino izawakirira mu Nzove ku isaha y'isakena rwose muzagere kwa gatatu mukurikirane nubwo ino ekipe yari yaje kwitwara nabi kubera ko yatsinzwe n'ikipe ya Kamonyi ibitego 2-3 yatsinzwe na Kamonyi 3-2 muri weekend iheze ku munsi wo ku cyumweru ubu ngubu rero ni iki gihe cyo kwisubiraho bakaba basha gutsinda umukino wabo ikipe ya Sport mu bagabo ikaba ifite umukino nayo irimo irategura muri weekend aho ndetse igeze kuri biganiro n'umutoza beno bikomeye cyane rwose iyi kipe bamwita Hussein Mbalangu uyu nguyu akaba ari umwe mu batoza rwose bamenyerewe muri kano karere akaba yaratoje mu kipe mwita cyatandukanye aho yaherukaga mu gihugu cy'Ubugande ubu ngubu rero akaba ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport mu kanya ngiye kuza kwerekeza mu Nzove kugira ngo yende nkurikirane dirizi ikipe ya Rayon Sport ngene menya amakuru yose ikipe ya Rayon Sport ariko icyo wamenya nuko rwose ibiganiro byo bigeze kure n'uno mutoza nubwo batarabasha kuba bahuza neza kubera ko uyu Aruna Feluzi warutanzwe ari umutoza mukuru ariko yaje ari umutoza wungirije agomba kungiriza uwitwa Apahame ya Latif hanyuma Latif nyuma yuko agiye abura umusaruro ubanyene nyuma yo gutserwa n'ikipe ya Singiza Kigali ndetse no muri Tanzania akaza kuba atsindwa n'ikipe ya Polisi akanganya n'ikipe ya Gasogi United baje kuba rwose bamuhagarika hanyuma uyu nguyu uyu Aruna Feruze wari waje nk'umutoza wungirije ahita asigirana ikipe araza atsinda imikino 3 ubwo yatsindaga ikipe ya Rutsiro agatsinda ikipe y'Amagaju agatsinda ndetse n'ikipe ya Marine abayobozi b'ikipe ya Sport bavuga bati reka turebe n'umutoza wabona hari byinshi yadufasha ariko nyuma yo gukubitwa 3 maga rwose n'ikipe ya APR Football Club abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bwese bufata icyemezo cyo gushaka undi mutoza byihuse kuko twavuga ko ikipe ya APR yafashe Rayon Sport ishyira ku munzani rwose irapimira tendeka ibereka yuko ikipe ikiri hasi gifite byinshi byo gukosora niyo mpamvu rero ikipe ya Sport yese yihutira gushaka undi mutoza ubwo rumva yuko rwose ibintu bitoroshye habe